Shing nun hi chu ngai to chian chuan alo havin alo rei lo hle ni ti ru tun ma chang to a he kho vela ram ro pui ber an lo ti thin an wang lai phei chuan ni tla seng lo lal ram an lo ti hial thin British lal no Queen Elizabeth pasal Prince Philip chuan April ni kwa khan alung lam fel lo na wangin he kho vela kan hole to ngai reng reng lo turin chatuan ram min pan san ta ani a Prince Philip hi kan lo ngai angota no pan lai changa mi hausa fa pa nuam sata ka chang alo ni big reng reng lo maya ni ma sela anu le pa te chang hi chuan lal the sen kai dik tak lal the sen kai tia po lal the sen kai original kai phachin ngat kan tiang kha ani thonga Prince Philip pa hi Greece le Denmark lal King George the First khani a anu ve thung hi chu Princess Alice ni in England lal no Queen Victoria kha a pp le chhong ani a omzia thaka chuan Prince Philip te le Queen Elizabeth te hi third cousin ni in an pp le chhong ain ang ti na ni chu thasom chawa upa ani lai hian Prince Philip pa hi apate an anram phatsan tua po wangin an chung kwa chuan anram chunga tang no chu an ni a hetianga anram an om the tak silawa chuan an chung kwa hian Paris a an pem ve ta roi maya Paris a hian har sa le re thei reng reng a hring nun an man lai Prince Philip kumsom mi chawni lai hian anu hian mental nat na kan ti mai schizophrenia chu vei hlavin tun lai tong taka mi a kan ti ang maya hian a chuak ta dai maya damdoina en culture charani a apala chuan bial nu dang lo na hin a bial nu chu umin French chim topa anu puili a fa te chu asa zumai do san ta dai mai le ngala Prince Philip a utela mai chia ve kan ya ramdang danga pasal nei san vek le ngala heta tak hian Prince Philip hian bel tu mumal nei lavin kholaya te chuan awak thina a chanchin she chiang tu te chuan bipano pang kumsom mi le school pokal thamumal theilawa wakwai ta kom chu an khonga yin an ei tu nei ang te chu an ei tir ve top thina a chanchin lungchat lhak tak mai hi anu le zon nu le aputia anu ang thawa British lal the sen kai te chuan lo sha in an hne na om tur le school te kaltir turin England ramlama an shrai ve ta mya mai ne England ta thamwang taka school an kal chhun zom ve ren ron lai hian adik taka soi chuan nu le pa po nei to lawang tluk tu ma bel tur nei lawang maya no pangwak vai thin chu mu sit na tok na sa hlia anu teile apute te laka po hian atui la che alo nge ni don de afarno pasal school din Scotland rama chuan school kal chhun zom vele tanal nala nima sela vandoi thak tak mayin ava bel veber afarnu te chung kwa chu thlo theina cha swalin an chungin anti file ta vexia chuta aputia England rama ava bel veber la kha cancer dat na wangin abaural ta thut mai boxia Philip chu achi ayin omdan tur asha thiam lo hlia nima sela kumsom para te lo tlin ve to wangin a school kal lai chu ban sanin Royal Navy atang turin Naval College Dartmouth ta azir chhun zom vele ta tok maya he muna nge hian ani tuna nu puini ta Queen Elizabeth a third cousin nen hian anin ton tir hian Prince Philip hi kumsom pa komi ni in Queen Elizabeth ero hi chu kumsom pa thum mi chaw ani nge ne Prince Philip ale Queen Elizabeth te hi kumsang kha zakwa somli pasari India in independence anai kumchia khan anin na ya kumsang kha zakwa somnga pani khan King George the 6th athia wangin a ai oturin British lal chung ko rawrel tu pasal ni in British lal chung kwa hian din hun poimo takaron lwa chana apa changa Greece le Denmark lal fapa ani mewa wangin England rama hian lal pan ina chanwaw anei theilawa nima sela Duke of Edinburgh ni na pek ni in Adam laya thil ti that song hi soisen chi rol ani lawa Adam chung khan akhwa le tuite chunga hian acha ema ama nga no pangwak vai le ru thei tak tak anwai chuang tak me umek achan pui ba ka lal chung ko zom na sherangin ming hliau na soi tur pakhat ma anei ma plawa a chung ko angai poi mu in Princess Diana nge po khan ama phatsan tu apasal Charles kha apa Philip ang hiningat se chu
mit tui nen hring nun ka zo lawang alo ti vengat ni me cheril ru thiang hlim Princess Diana in angai nat em dana tang hian mi fel to pani ti chu a chiang ve ome kumpinu lal ramrau pui taka anlal nu pasal duat lai Prince Philip hi kumin February thla khan damdo in lama alunglam felo na wangin anlo da to a that lama pan thengang lo anyang ya April ni kwa alo her chwa me chuan khovel so ngeng do thei khopa news lung chat thak Prince Philip an hukcha thu chu khovel pumin kan lo shata ani Prince Philip hi som kwa pakomin in kumza atlin nan hian thani cha in adang nge ni kumpinu lal ram khovel ram rau puile thil thi thei ber ti hial an soi po hian ina kut vot la ka me chuan atlom roi roya ei thatin reng le en kol na thaber ber manga thuam ma ni se ni tla seng lo lal rama thunei tu ber po in mitui ne na thaliam mai lo chu ti thai anei bik lovani hetianga England ram chung mai ni lo khovel ang zong poa lal nu tor pui tu amak ta doi chuang te me umeu anom lai hian lal chung ko ta na boina ral liani an lo ti mai thin a pasal le a fa te England ram nu chona an ram America pempui mak tu Meghan Markle po in thuthar aron nei vele ma umaya an po in athi santa mai chu an ui thu an website Archie wala an post nuwa Meghan hian an pu vina April ni som pasaria St George Chapel Windsor nei tura doctorin anau pai wanga jin chuak lo tura ti wanga a kalve theidon lo thu asoile ta zai zai mi ni chu lal chung ko maunu Meghan Markle thil ti gwaldan vel hi khovel ram sang sang mi puitam tak chuan makan ti in aron mautir phata changa a pasal Prince Harry lal fapa ani na anga a duty zong zong a hli tira an ram America pempui mya dana chang hian meche swala ro ro po a hlau om kan ti turang chin khan ni thu an soilat maya hetiang khopa aron mautir phata changa lal chung ko ta na boina le ril ru ha na tur hlir a thlan nu hian mani lok khan khovel me pui zong zong mo thei turin Oprah Winfrey show a khan a pasal lal chung kwa te chu a rel ta zek mai boxia hei wang hian mi tam tak chuan mi pa ngai zana an ngai to lo nge ni don ni hetianga a pasal pu Prince Philip vuina kalve thei don lo thu a soi po hian mi tam tak chuan kal lo la tu po kan hlim zo kang I mit chaw ak mit khan midang mel le run anga a topa shom takin min siam tin I rel le na kanga boina thlen tu mi fing phakar mai ni I om velo na hmunna boina om ngai lo I kal na hmuna pianga boina I thlena nangma the sen zom pui I chung ta tangyal pui mil theilawa chuti chung chuan lal chung kwa te hian khongai chein an mau nu ni turin an pom thlap chia in nei lai te kha han chui kirte nangma pa ngei po in hau shepa wangin aron kal du lawa I pasala pa in akal sak top chenia chuti chung chuan lomna I mu thei thlot lawa khovel mi pui zong zong mu thei turin mai chama khan akal sak top chenia chuti chung chuan lomna I mu thei thlot lawa khovel mi pui zong zong mu thei turin I rel let nak chunia zana chang shiro tin Meghan Markle hian a pasala pu vuina kal thei don lo thu a soi wang mai hian a ma ang bok khan he Meghan Markle hi mi puite hian an chukron le nek phata ni hetianga Prince Harry te no pa in lal chung kwa an ni na nga an chan baule an ni na zong zong an ma ni du thuwa an hli ve ka wang le mani loka Oprah Winfrey show a Meghan Markle in lal chung kwa te arel tak zot zot awang khan lal chung kwa te hingoi reng ma se an lung oi vak big don lo ti chu thil chiang sa ania abikin Meghan Markle khan Oprah Winfrey show a soidan khan aming merin soi chia lo ma se amau pui Kate Middleton khan ati shom thina nuam lo ati roi na ang tur type khan thila soi thin ang deuh khan a soi tlat maya hei wang hian Harry unau panei chun Kate pasal Prince William po hi alom lo hle ang ti chu thil om dan clear thiam chin mi puitam tak rin dan ania mi puite chuan an pu vuina chuan engtin tak in ma chon hlomang mo ti in an rel ru an lo seng na salhia media sang sanga lal fa pa te panni an pu vuina pokrema anin ma chon tu chu in an chak to thu media sang sanga an post che choi boka
hei hilal chung kwa te po in an lo sharanga Prince Philip a hun hunga hian ama aya midang an lan sar lo nan ti in an pu wina hian dan ang tak chuan lal fa pa te panhi hi kaldun nge nge tur ni ma se lal chung ko ro rel dan angin an unaw hian an kaldun don lawa biakin lampana kuang an zuina tura hian lal fa pa te panhi in ka ra hian an ni Princess Anne fa pa Peters Phillips akalanga biakin chunga po hian Prince William le Peters Philip te hi an thu dunanga Harry le Queen Elizabeth I leizon no Princess Margaret fa pa Arol Snowdon te an thu dun thung don ane angpo ni se Prince Philip a vuina hun hi khovial mi puilte chuan munam thlirin an thlir le thup don ani a vuina program hanzau sela rin a hin news aturu le mia mai theine atober tan chuan Duke of Edinburgh Prince Philip thamwang takin cholang che